Господине Јуратовиќ, денеска македонскиот премиер Груевски изјави дека вие сте неинформиран на новинарско прашање да ги коментира вашите изјави за прислушкувањето. Ве молам за коментар за оваа изјава на премиерот Груевски. Да господин Груевски тако реагира, можда би и ја тако реагирал, мислам како ќе другачије реагирати. Чињеница е уствари та да очигледно има више колега мојих којима едноставно ситуација не е јасна. На крају крајeva и самом чињеницом да парламент не функционира, да е опозиција вани, да чак и структуре, например, јас сум со синдикатима прошле године водио разговори и така далje, да и у самим структурама нисам доволно сигуран дали доброволно или под неким притисцима или било чим jednostavno ne funkcionira sistem onako kako bi jedan sistem suvremenih demokratskih zemalja trebao funkcionirati, to je činjenica. I logično da onda je i za nas, pogotovo pošto je moja uloga izvještavača za Zapadni Balkan, da barem onoliko koliko ja to mogu izvana posmatrati i u razgovoru sa različitim ljudima je zaključak da situacija nije sjajna. Дали Бундестагот дискутираше дали е можно германско или европско медијаторство во Македонија за да се реши, односно да се разреши политичката криза? Овако, видите, то е било сједница одбора која е затвореnog типа, ја. Dakle, могу своје особно мишљење износити, али на крају крајeva нити се нема шта на велико крити. Било е око тога исто теме, jedna ili razmišljanja oko pitanja medijatorstva, pri čemu tu nema zaključaka jer to nije pitanje za Njemačku, već ako uopće postoje takvo pitanje ili se postavlja takvo pitanje, onda to mora preko Europske unije, dakle iz Brisela krenuti ali sprovesti se može samo onda ako to zabačene strane i žele. Razumijete, niko to ne može nametnuti izvana. Ja? Da. Tako da to sad je logično da kad se razmišlja oko tome kako sa naše strane odreagirati, pri čemu ne mislim na Njemačku nego na Europsku uniju, onda postavljaju logično i takva pitanja, međutim do sada kao što sam rekao, to nije njemačka stvar, nego Brisela. Вие дадовте предлог дека треба да се формира независна комисија за прислушкувањето. Во ваша изјава дадовте таков предлог. Дали мислите дека е добро во таа комисија да бидат вклучени независни меѓународни експерти? To je sad moje osobno mišljenje, dakle ne postoji sad nikakav zaključak oko toga ili šta ja znam, nego jednostavno osobno mišljenje da upravo zbog toga jer premijer traži iste institucije da istražuju i tako dalje, to ste mi postavili. I Zajev kaže da je nemoguće ovakve institucije da vrše istragu i to u stvari i razlog više, jer sam mislim da je SDSM u pravu, ja? I da je razlog više da se uključe eksperti iz Brisela, ja? Da se traže, ne moraju iz Brisela, dakle moraju se neke eksperte naći izvana koje praktično nisu dio tog problema, ja? A očigledno, pošto je ogromno nepoverenje u Makedoniji nastalo, onda su dijelom opravdano, a i neopravdano, ja? Institucije dio problema, tako da bi najbolje bilo da bude neki posrednik izvana i to ne iz jedne zemlje, ja to ne bih rekao, nego da bude to iz Europske unije, iz Komisije Europskog parlamenta, ne znam od koga, uopće nije niti na kraju krajeva bitno. Problem je samo u tome, na to moraju pristati akteri iz Makedonije. Isto im niko ne može iz Brisela nametnuti to, oni moraju pristati na to da žele, ja bi im to preporučio, ako su pametni, ja bi im to preporučio. Ja. I to bi bilo pozitivno i za Gruevskog, i Zajeva, i za sve aktere, ja, razumijete, jer onda ovako će to ići u nedogled gdje će jedan drugome prebacivati
neutralna strana. To je moje osobno mišljenje. Da. Ja. Ali na to bi se morali jedna i druga strana složiti. Лидерот на опозицијската партија СДСМ Зоран Заев е соочен со кривична пријава, односно што лесно може да резултира со негово апсење. Од друга страна, премиерот Груевски рече дека гарантира фер судски процес и независен за опозицијскиот лидер, после што реагираше опозицијската партија. Како може Груевски да гарантира фер и независен судски процес, кога судската власт е независна од другите власти? Има едно правило. Ако е кривична пријава оправдана, onda važi zakon za gospodina Zajeva isto tako kao i za svakog drugog građana Republike Makedonije. Ja? Da. Međutim, pošto je tu sad izjava da će gospodin Gruevski garantirati fair i nezavisni sudski proces, takva je izjava apsurd. Jer imate u Makedoniju i u demokratskom sustavu imate trodiobu moći. Ja? Dakle, parlament, nezavisni suvereni parlament, vlada prva, pa onda suvereni parlament i nezavisno sudstvo. Dakle, gospodin Gruevski kao predstavnik vlade ne može govoriti da će garantirati bilo šta. Jedino ako je od Makedonije napravio kraljevinu. Onda sam stvarno neinformiran. To mi nije poznato. Ja? Dakle, takve izjave gospodina Gruevskog su u stvari nepromišljenje, ja bih rekao nepromišljenje. To su nepromišljeni potezi jer u stvari on praktično sugerira da ima moć nad sudstvom. Ja? Ako je u Makedoniji nezavisno sudstvo, onda nema šta Gruevski kod toga, onda ima, zna se, ako je prijava opravdana, onda mora sudstvo raditi svoj posao, a gospodin Gruevski nema s tim ništa. To je barem, tako ja razumijem demokracije. Sad možda imate u Makedoniji neka druga pravila igre, ali kod nas se jako polaže upravo vrednost na tri neovisna aktera i onda je četvrti su slobodni mediji, ali tri neovisna aktera, a to su, koji su moraju biti na istoj razini očiju. Dakle, parlament koji je suveren, vlada, suveren parlament i nezavisno sudstvo i neovisni mediji. To je kao četvrta vlast, tako. Ja. I to je svetinja, razumijete? To vam je kao 10 Božjih zapovjedi kod vjernika. Razumijete, ne može niko prekršiti. Dakle, samim čin takvom izjavom da Gruevski bilo šta garantira, mislim, to je izjava gdje u stvari na drugoj strani reći da nema nezavisno sudstvo. Ako je krivična prijava opravdana, po mišljenju sudstva, ali po mišljenju sudstva, onda važi za Zajeva isti zakon kao i svaki drugog grada. Dakle, isto li za Juratovića, za bilo koga. Za sve važi isti zakon. Dakle, ako je to opravdana, ali o tome odlučuje sudstvo, ne gospodin Gruevski. Dakle, nema svetaca u demokraciji, dakle, nema sveca koji